bismillahi irrahmani irrahim. darsu no gay e gooɓa on e nder deftere alwajiz fi fiqhi sunna wal kitab al aziz ko fi salligi wonɗen en lintiɗo sunnaji salligi ɗin e nder darsuji ɗiɗi feƴƴiɗi. joni karma ko men ko ɓe yewtata en ɗo ko fi waɗɗagol hakkinɗingol e ndiyan ɗan e harmugol fantingol e ndiyan ɗan. hakkinɗingol hara ɗuɗɗinaali no aña al israf nokkugo toon akhdare ko aña wiya ɓeeɗo no holni no harmi e oɗo darsa o juutata inchallah ala hawne sawaba ɓe holli wujubul iqtisadi waɗɗagol hakkinɗingol fi ma'il wudu e ndiyan salligiɗan. wujubul iqtisadi waɗɗagol économisugol hakkinɗina fi ma'il wudu e ndiyan salligorɗan ɗan. wa hurmatul israfi e harmugol fantingol fihi e ndiyan salligiɗan. ndiyan salligiɗan wona yo feƴƴintine. dalil wonde ɗum an anas eggama e anas qala kanko anas o wi'i kana nabiyu laatino annabajo on sallallahu alayhi wa sallam yagsilu hiɓe lootorayno hiɓe loototono aw ma ɗum kana ɓe laatino yagtasilu hiɓe lootora yagsilu hiɓe loototono aw ma ɗum kana laatinoke yagtasilu hiɓe lootora bi so'ure wotere gandi kote so'ure ko koko etirte muudo ko ɗum wiyete so'ure andi muudo muddore nden no ton ko muddo hoy koye nawe woni so'ure wotere ko ɗum pootiru etirndu muudo ka huntagol ka suumayi ko wiyete soow nden ɗon wotere ɓe lootorayno ila 5 amdadin ha hewti muddoge 5 bimana wonde goo taway muddore wotere ɓeydete e hoore nden sa'ure ɗon hiɓe lootorayno ɗum bimana satalde woyata wadda nelaano salligoreno bil muddore wotere pootin gotum ndiyam ɓe salligorayno ɗum. donc ɗum waɗi yo on tigi hakkinɗi ndiyam ɗam ka salligi yo on tigi hakkinɗi. si tawi koyɗe maɗen fof ko loope ko dugguno ɗumanni sembo lootu koyɗe maɗen ha gasa fes salligoɗa noon nani hare ko ɗum ɓuri labere wi'ugol aɗumana to ɗon hibba ndiyam ɗan ha feƴƴita fi ha yo salligi on yo ndiyam ɗan hakkinɗino e muɗum fantingolngol e piiji ɗin fopp ko haɗa. ɓe holli an anas eggama anas qala o wi'i kana nabiyu anas noon ko andu saabu o wondi e nelaɗo duuɓi 10 emo kurkano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam emo wondi e nelaɗo sa'iji ɗin fof. kana nabiyu latino annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yagsilu himo looto aw ma ɗum kana latinoke yagtasilu ko gooto e filliɓe hadisi on ɓen ko ɓe woni ko jiɗi ko holɗum e ɗiɗo wowlaɓe windi fof. aw ma ɗum kana latinoke yagtasilu hiɓe lootora bi so'ure ila 5 amdadin ha hewti muddoge 5 wayatawadda bil muddi hiɓe salligora muddore wotere. wa qala allahu ta'ala allah tuɗolle daali ka hollugol ta en fantin wala tusrifu wota on fantin e piiji ɗin fop hayrul umuri ko honɗum wowle awsatuha wala tusrifu wata on fantin innahu no hombo allah la yuhibbu o yiɗa honɗum almusrifina fantineɓɓe nani o yiɗa ɓen ɗon awa wata en fantin fi wata allah ani en mo yiɗa goɗɗum hare ko honɗum imo ani si allah yiɗali fantinowo awa imo ani fantinoɓɓen awata en feƴƴintin hawrinen piiji ɗin fopp. wa an abi na'amata eggama e baba na'amata on ɗon kadi e yewtiki konngol anna wonde abdallahi ibna mughaffalin ɓiɗɗo mughaffali on ɗon sami o nani ibnahu ɓiɗɗo makko on yaɓuli mo wi'a e nder du'a makko allahumma ya allah inni nomin as'aluka miɗa toroma al basra huɓere jande al abyada danere pentirade bulan an yamini ka ñaamo aljannati ka aljanna ida dakhaltuha siminati ka aljanna kon ɗum natuɗa lintangol huɓere ma etasiɗa ma tantan fa qala ben makko wiyanimo bunayya ɓiɗɗo an salillaha aljannata torotun allah aljanna tanango lintugol ton torotun allah aljanna
wata awwad mawlor bihi allah minan naari yiite toro a tuy allah dande yiite nani fa inni no min sami'tu minani rasulallah nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maaka o wi mi nani nelaaɗo no maaka ñande goo o wi mi nani nelaaɗo hino maaka innahu no ko woni sayakunu no fawi laatagol fi hadihi l ummate ɗo mofte gawmum yimɓe ya'taduna hiɓe jaggita fi tahuri ka laaɓal ka ndiyam bi mana ka laɓɓinorɗan waddu'a e ka du'a koko waɗɗa ɗo ko famtingol noon nangugol wiigol halla okkoran huɓere danere ma tantan hella ka nano aljanna ma hella ñaamo wi tuyo allah okke aljanna akhi sa heeɓi aljanna ara foɗike an abi yiltoɗen o faɓra ɗon an abina amata e gama e baba na amata on anna abdallahi wonde abdallahi ibna mughaffalin ɓiɗɗo mughaffali on sami'a o nani ibnahu ɓiɗɗo makko on yaqulihi mo wiya hawnakita ko ɓiɗɗo makko oytel abdallahi o tigi o nani on no wiya allahumma ya allah inni no min as'aluka miɗa torma al qasra huɓere pale wiyete kasra miɗa torma huɓere al abyada danere an yaminil jannati ka ñaamo aljanna ida dakhaltuha simi naatike aljanna mi torikema okkoran toon huɓere fa qala ben makko wi mughaffal donc anna abdallahi ibna mughaffali no ko abdallahi woni ko nani ɓiɗɗo makko wowlaɗo fimum on ɗon ɓiɗɗo makko wonnoɗo torade on wowlaka anna abdallahi ibna mughaffalin sami'a nam abdallahi nani ɓiɗɗo mughaffali on amma o ɓiɗɗo makko mo o nani mo wonnomo torade on ɗon inde makko alaɗo yo allah hawrne sawaba ɗon ko wi konko ko wiɗen konko ɓiɗɗo makko abdalna on ɗon o wi allahma yan allah inni no min as'aluka mi torma al qasra huɓere al abyada danere an yaminil jannati ka ñaamo aljanna ida dakhaltuha siminatika aljanna fa qala ben makko wi abdullah ɓiɗɗo mughaffal on wi ay bunayya e ɓiɗɗo am salillaha aljannata toro allah aljanna wa ta'awwad bihi mawlor allah minan naare yiite fa innina min sami'tu minani rasulallahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maaka innahu no koni sayakunu no fawi laatagol fi hadihi l ummate nder ɗeɗo mofte qawmu yimɓe ya'taduna ɓe jaggita fi tahuri ka ndiyal laɓɓinorɗan attuhur ko laaɓal ngal attahur koko laɓɓinorte kon waddu'a e ka du'a ɓe santina koko waɗɗa ɗo ko fantingol ka du'a ɓoola wi'i sahibu wondiɗɗo awnil ma'bud hombo windiretore ko imam ɓeggiti mo windi awnil ma'bud ko ina deftere nde to awnil ma'bud deftere kelɗo nde jooma nden ɗon deftere o wi'i ajma al ulama o karama koɓɓen ɓe fottani ala nahayi e hoore haɗugol anil israfi ngay e fantingol filma e ndiyan ɗan walaw fi shati il bahari hay si tawi koka fongo ndiyan on tigi woni hay si tawi on tindu kaka daande caangol woni salligade yo taw fanting hay si koka pompi wa hadha al hadith oɗo hadith yatanawalu oɗo hadith yewtaɗo ɓawɗo o noon on ɗon no hewta al wusla fii ka lootagol longal waludu e ka salligi wa izalatan najasati e ka ittugol soɓe ta on tigi fantin hunde e mum yo hawrin ndin ka ittugol soɓe ka lootagol longal ka salligagol fo mum koye ndiyan ɗan hawrindine wonayo feƴƴintine hara inchallahu darsuji araɓɓin ɗo ɓeydan en ɓanginande fii ko yondire salligi ko heddi kon ɗo hande kadi ko fii honɗum fii firtoji salligi ɗin yalla hawrnuga sababu wallahu a'la wa a'lam